MLA EM lapen MEC atum kahumri dam Karbi Anglong Home Association pen Pherangke amei kepado EKAC ruptalin karchopon KAAC CEM Dr. Tuliram Ranghang pen Kt Bidyasing Lekthe hem kahumri dam Kardom Birta life and pinini Birta thanman bangpi sami birbiti mungpi Birta nanang tonpen arjuponik sina Kedamtang phaikuni ni phai ingkoi rahini arni thengpi kanghu agari aphan nampi raikom saikhia tum kenep dun pen ahur chodut pen inut homeguard Kt Bidyasing Lekthe adim aklong amat apran kedam adim along MLA Rup Singh Deron EM Rina Terangpi MSc Pawan Kumar Rai atum humridam lapen Bangso Athe Mukro forest bidalong asaihem mekethor lapen pangho tekang adim along humridam pen puthot kaningje ponke Mukro forest bid asaihem kimi kikim kerang ponje aphan prabjin pen klem ponpo lapen Mukro along karvo dun abang phu atum aphan prabjin pen nep ingnang ponpo pusi MLA Rup Singh Deron pen ningje pon West Karbi Anglong pen Joyram Kathar report ঘটনা লগে লগে তো নেসেসারি একশন বিলাক তো লৈছে আমি তো ধৰক দিল্লীত আবিছো আমি লাচিত বৰফুকনৰ তো কাৰ্যসূচী থকা কাৰণে অকল টিমেচাৰ বুলি নহয় কাৰ্বি আংলং CM লগতে আমাৰ MLA MP আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং সদস্যবিলাকো তাত উপস্থিত আছিলোঁ কিন্তু উপস্থিত দিল্লীত আছিলোঁ যেতিয়া টপিক একশনটো আমি লৈছোঁ যে ইয়াত ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আমাৰ কাৰ্বি আংলং টিমৰটো আমি পঠাইছোঁ ইয়াতে পঠাইছোঁ লগতে য'ত ভিক্টিম গত আমি তেওঁলোকে গৈছে আৰু ষ্টেপবিলাক আমি হেৰি কৰি আছোঁ যে মানে একশ্যনবিলাক আমি একটা পিছত একটা আমি কৰি আছোঁ সেইকাৰণে তো তাত প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ পিছত আমি আহিছোঁ যোৱাকালি আমি য'ত নেকি ভিক্টিম গৈছিলোঁ তাত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু কাৰ্বি আংলং CM আৰু লগতে আমি উপস্থিত আছিলোঁ তাত আমি ভুল লৈছোঁ তাতে আমি হেৰি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তাতে আমি গৈ বন হবিৰ কেতিয়া আকৌ নতুনকৈ স্থাপন কৰিব নতুনটো সোনকালে হ'ব এটা জুইটো জ্বলাই দিলে কিন্তু অতি সোনকালে এইটো মেৰামতিটো কৰা হ'ব লগতে ৰিইনষ্টল কৰিবলৈ শান্তি আনিবলৈ আমি ইয়াত ৰক্ষণাবেক্ষণ কাম কৰিম Pini porphai krehini apor alom Karbi Anglong Home Association pen District Press Club asaihem Diphu along Pherangke amei ingni pon Bangso Pherangke amei kangni pon nangkok alamthe lake damtang arni jatsemet West Karbi Anglong Mukro along alamki pen kacherap lok alamthe pensi laso amei phapon lapen ingni pon lo Mukro alamki along Kt Bidyasing Lekthe aphuthak tame klardak pen rod dead aphan kapeklar pen kapachini nangji alamthe tame choningri pon Athe Pima Birta along Kt Bidyasing Lekthe forest guard pusi anong chathang pon Bonta hokpet ke alangli home guard lapen Mukro along forest atum along si saik choklem dunpu alamthe kapeklar pipon ji aphuthak tame choningri padopon la anchot takali alangli tum border along sai ke klem adim anke thedung akisung adim saide la potsi kelangpon pameji aphanta kerap hangpon dardali pen Birta live Pherangke Abraham Tiso report যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কুছি kapeklar নিউজ মিডিয়া তোমার আছে মিলে তো নিউজ মিডিয়া কাম choningri বাংলা পুরো যে দিলে তো Bidyasing Lekthe alangli ke forest under si duty claim dun alangli Mukro si muslim dun আছে নিলে তো klardak pe নিলে তো ফান প্রেস মিডিয়া তো নাপাচি থাকি যে হোমগার্ড alangli ke forest department ga homeguard department osu আছে নিলে তো choningri bang lablo je ahe masor bang jitu niki la Bidyasing Lekthe achor aphan prabjin pen autonomous council ahin pen sakuri ki ponai mate bore nor sanki ponai aben non hejong ni tum kisum all Karbi Anglong district homeguard atum jitu niki nanama posting idodi number 1 ni tum kisum nai abang ge laplo je Mukro lo ma net ave ke dam ke bang katora do ke cho ki jun ka siksak do la nomor silo ben nomor 2 bang ini pudaki longit siluni ala daga net tower ason ave ke dam ke bang asabo siksak do la ben adun puni le putuji la horizon
Laurijan Karbi Anglong Nagaland border laputa nilitum ki damtang uta laso kem mi nangi kai ki dolo hatia mi ki dolo laso taksi nili choningri kantum mang lapulo border ahin akuno dotulang asapu nilitum katora kasik sakadim dotulang lamding border ada khangar bosti pudu nilitum ada forest andar nilitum somar posting do ada asapu border eleka ada ki sundu laso taksi Lowang district border hala dak border yellow kan itu masapo ke sungai torado kasih ini tuh klardak pun itu itu bangke nono kaya bangke ini tuh nong hatiar do hele do polis kami ini tuh nong aban hatiar kasih ini DIG sar akan choningri lapen SP sar akan choningri lapen Assam chief minister akan choningri je ini tuh manta non ki bang dilang arni bangke 303 rifle adin ini tuh mana lah kita SLR lason Karbi Eastern AK-47-56 lason ini tuh mana nangji kita ini tuh mana border bangke jatsemet tuh munji Karbi Anglong pen Nagaland border puno Karbi Anglong pen Meghalaya border puno Karbi Anglong pen Gulaghat border puno Karbi Anglong pen Nagaland district border puno ini tuh punan ke Karbi Anglong district apa ini tuh district puno ini tuh cehopen cerap itu Bokajan Subdivision Angkang Nongnam Kachathang Klong Toklang ke Charlie Hemtun Eastern Karbi Anglong College Ruptalin Karcho Padopon Pini ki jutsi Rad amai pialong alohi sarpo aman pen KAACCM Dr. Tuliram Ronghang EM Surya Rongphar Richard Tokbi Madhuram Lekthe MSc Kadam Terangpi Abarim KAAC EM Humsing Be Patma Shri Dhaneswar Ingti Atum Chetongdun Science stream kibiji aphan kuti isi panong ponlo Ruptalin Adori Silam Ponpo lapen Commerce stream kibiji aphan Assam Education Minister pen Chingwai Chingsai Ponpo pusi rat amai pialong CM Rong Hangsang Ho Ningje Pon Hanjan Bangso pen Bisnu Lekthe report আগতে মাত্র 5জন 6জন আছে এবার আহি কাৰ্বি আংলঙৰ মেডিকেল সিট পোৱা 47 হৈছে যোৱাবাৰলৈকে 22 আমি কাৰ্বি আংলং তলবাদ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আমি 50,000 টকা CEM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি একালীন সাহায্য দিয়া হৈছে ঠিক তেনেধৰণৰ যিবিলাকৰ APCD এবার কাৰ্বিআংলং তলবাদ কাউন্সিলৰ পৰা কাৰ্বিআংলং তলবাদ কাউন্সিল নিজৰ পুঁজিৰ পৰা আমি ফ্ৰী UPC and APC ফ্ৰী কোচিং সেন্টার আমি ডিফুলৈ পাতিছো এবাৰ ভাগ্য ভাল কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কাৰ্বি আংলং ল'ৰা ছোৱালী টোটেল 12 জন পাইছে তাৰ পিছত গুটে বাহিৰত থকা কাৰ্বি মিলি টোটেল 14 পাস কৰিছে কিন্তু এবাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰতে কোনোবাটো ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ হৈছে কোনোবা CS1 হৈছে কোনোবা সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ টেক্স হৈছে কোনোবা সেটেল ৰেভিনিউ সাৰ্কল অফিচাৰ পাইছে সেই গুটেই মিলি আমাৰ টোটেল 12 কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা এবাৰ APC পাস কৰা হৈছে এনে ধৰণৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাৰ্বি আংলঙত এটা নতুন দিগন্ত ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি গৈ আছো তাৰ কাৰণে ইয়াত
যিমানখিনি ইয়াত পেৰেণ্টছ বিলাক আছে এখেতক আমাক সহায়িতা কৰিব লাগিব কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আপোনালোকক আশীৰ্বাদ দিব লাগিব সহায়িতা কৰিব লাগিব কাৰ্বি আংলং শান্তি হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া স্থায়ী শান্তি হৈছে স্থায়ী শান্তি হোৱাৰ লগে লগে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে লাসি ইjuk si pinidak stan college lo na ke tong luno pot lapen manteng alugi ni bana ke pot na tom phang morning muti pen chenglo teaching staff lapen ke student tumada ilenia ko kadang tuman choro par piklo Mukro along a Pherangke damjui home guard Kalitang Bidyasing Lekthe hem patumi KAAC CM Dr. Tuliram Longhangpen kahumdi padopon Mukro along kumlin semarpon po lapen kisung ke phoa hema tum aphan woreng our side pipon po pusi CM ronghanga sang hopen lamchak chipipon HAD Minister Jogen Mohan MEC Hetsing Rongphar Sorbon Telenga Local MEC Abhijit Kro MLA Rupsing Teron DC Krishna Barwa SPA Barwa atumtala sohut chitongdun Chingthong Pen Birta Life Pherangke Serhon Terang report Karbi Anglong Tingpi Ting Prang laso kerai kom anok bin lasi alangli laso pir thepen ke damnang ke alangli jongjung ali aphan gali alangli Karbi Anglong laso marap Tingpi Ting Prang kapawir wideti aphan alangli kerai kom anok bin lasi alangli laso pir thepen pini ke damnang ju abang ke tum Karbi Anglong autonomous council mate tim Karbi Anglong penke ningduk piklo lapen ke alangli harjong siningang along kidumi ke thakmi aphan hempu mukrang kita singja aphan anam hir jumi hang lasi niltum Karbi Anglong autonomous council pen alangli phan tong sokot pen lak potangka CM dengli panahin pen piklo lapen ke Assam government benta lak po piklo lapen forest department benta lak pipi lan part of alang li phanil tum khaya nok be pu hok bonsi alang li phan forest department ke do an pen lapen ke police tum phan hangsi alang li san hele command pen si alang liphan manpeng pidun lapen alang liphan hele apsi kharjong sining along interior pen kapidu je phansi Karbi Anglong autonomous council pen hele pen si alang liphan archu pon manpeng pipon lapen ke Karbi Anglong autonomous council pen ke claim cheng lo forest department tum lason ke claim abang pugang pie tum phan Karbi Anglong autonomous council pen hele pen manteng kipi kache hoye ho kipi ke cheng si lo lasi lason thak thak anok pi yong si dolang lang bom lang Karbi Anglong long te itu manpeng kaita pi ponji lapen ke forest department asor lason na chupidu apor ini Karbi Anglong autonomous council pen Bidyasing Lekthe aphan akhar jong thiriet pen gedo ji aphan nili hempu mugang Bidyasing aphan ardobi lapen ke Karbi Anglong autonomous council pen alangli hem achor aphan woreng warsa ki piponji gen pen ke nilitum Karbi Anglong autonomous council pen ke parai pon etlo lapen pipon posi nili pangkat lapen ke dak amtereng pen rongjang pongan dak lokelon emosi na choningri teng pen ke laso toar hinopik laso ka hinotoar kacheleng toar aphan dak lokel emosi wujit kro ke hai chief minister aphan nili phana choningri teng pen ke 53 crores uti poker raket thom tangka dak tulai na tangka tender kor elo non prabdin pen cheng yekpo lasi laso toar amen ke Bidyasing Lekthe amen belsi yirpon po
lapen ang parang tame Bidyasing Lekthe ke forest department isi anok bilo ku Karbi Anglong Autonomous Council pen phapon yaitu MLA EM MEC itu mencingwai si MP itu mencingwai si itu alang lipan kumlin hodak mukro long si itu hodake bibun alang li kumlin si dak si parjapon po rasi bipon lapen asama chief minister phanil tum chingwai chai lo je mukro ke ili tum Karbi Anglong dake Meghalaya gali laso aphuthak itu hodak veteran Asia camp kibi ponje phan Karbi Anglong Autonomous Council pen Assam government pen teaching by chai la lasi pravin pen name dak bipon lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen kiruni pen jirgendeng atoran dak non tender kora elo 77 crore hola sotwar pen mukro anda ka peli phan Karbi Anglong Autonomous Council pen ke claim ke dam je phan chisit pon mo tumke laso ke sung hota me Karbi Anglong Autonomous Council sor people dudun jo Karbi Anglong Autonomous Council sor people la hai claim unde Karbi Anglong Autonomous Council ke kai ke dame anu tin Karbi Anglong Autonomous Council angkang long ke claim goreng awar sai tum phan kacherap ke chitu dunji aphan kai ke tamai kai ta kisipon lapen lason ki sung hut ke ilitum chipu pedat se midi poseni choningri nang litu media hoi pen lason ke chipu tot kache sorsa social media hoi pen kangnek choi ke sorsa labangke nili bangke into nang po hokpet Karbi Anglong arat phan kaching hon political party tum do pulong te basongja po songja pi tum do pulong te munir phan kache sorsa munir phan ki putot munir phan kangnek choi lahai bangke unton nang nili konsep ko konsep na pitu po konsep na mga nang pipi bek nang ko sama nili leo sumar pa hin sa galala chaga lage la ke pipi lam these velo lage ke comments pe napdik bang sumar bang ko sa kami jamne apni Pini Birta, lapuan si Kang Ton pon iglo, la igbom tha Birta Live.